Selam aleyküm saygılı dostlar. Hayırlı akşamlar demek istedim, lakin hayırlı demek pek zordur. Bugün 18 Mayıs günü 44 senesi belli olğanı gibi halkımız için kara sayfa. Bizim tarihimizde, bizim umurumuzda ve bizim halkımızın acısıdır. Aynı bu günü 18 Mayıs günü 81 yıl evvelsi Kırım bir gün içinde soldu, oksuz kaldı ve Tamır halkı Kırım Tatarlardan marum oldu. Evet, aynı bu vakıya binlerce insanların ömürlerini alıp gitti. Bugün Karadeniz Production Stüdyosu mahsus hatıra akşamını ve sanalaştırmanı hazırladı ve ben bugün sizlerine biraz muhit ile tanış etmeye isterim. Hem de insanlarla biz bugün konuşacağımız. Şimdi benim yanımda herkesge belli olğan Şevket Ağa Mehmetov, belli jurnalist. Şevket Ağa, bugün siz özünüzü nasıl hissedesiniz? Білесізім, біздер Қырымға келіп башлаған соң yıl 18 Mayıs матем күнін кешіредік. Қырымның бір көйінде, қасабасында, бір жамы ve bizim ibadethanelerimizde ezan sesi яңғырап başladı. Kırım'da Kırım Müslümanlarının sesi tarqalып başladı. İşte böylelikle Kırım'da Kırım Tatarlar gayırdan kelip yol açtılar. Bizler yol açtık. Bizim karbaba, bitalarımız, kar dedelerimiz, bu kara poyuzlardan geçken insanlar, onların torunları, evlatları, torunlarından bugün kene bu gününü kaydettiler. Siz sevgili hanım aytıp geçtiniz, bizler bu muhitini, biz bu muhitini unutmadık. Biz bu kara günlerini unutmadık, unutmayacağımız ve inşallah hiçbir vakit unutturmamız. Bu şimdi kirecek salonumuzun içinde sanki dersin biz kene kara poyuzga minemiz, kara trenge. Ne için? Çünkü biz bu günlerini unutmayacağımız. Bu günlerde nice insanlar can verdi. Nice insanlar elak oldu. Nice insanlar yanı dünya gördüler. Biz onlarını devam etemiz. Keliniz, öyle bir devam eteyik ki Kırım daha ziyade Kırımlaşsın. Daha ziyade bizim milli bayrağımız köterilsin. Milli devletimiz tiklensin. Halkımız tek Kırım halkı değil, Kırım Tatar milletinin vatanı ve halkı olayık. Sağ olunuz. Çok sağ olun Şevket Ağa. Siz ayttınız ki muhit mına bu vagondan geçmek olacak ve ben de seyircilerini biraz tanış etmeye istedim. Hürmetli dostlar, mına tek tasavvur etiniz. Bugün görgeniz ki buna böyle inscenirovka yapıldı, yani vagon. Ve onun içine sizinle şimdi davet etmeye istedim. Mına tek tasavvur etiniz. Böyle karanlık vagon. Mında ne pencere, ne nefes almak mümkün. Görgeniz gibi aynı böyle vagonlarda kartlar, ballar, yaş insanlar sürgün olundu. Mına aynı böyle hayvanlarını taşıgan vagonlarda. Akaylar cenkte olgan vakitte aynı kartlar, kadınlar ve balacıklar böyle vagonlarla kettiler. Uzak Özbekistan'a, Ural'a ve aynı bu vagonlarda çeşit takdirler, elbette ki yüz verdi, çeşit vakalar. Hem bala doğdu, hem insanlar öldü, hastalıklarga uğradı. Gerçek aytsam, ben mına bir kaç dakika turam ve sanki huzur bir alda. Sanki bilesiniz mi, böyle bir dehşetli bir muhitni hissettim. Ama onlar 81 yıl evvelsi neni çektiler? Aslında bu şeylerge onlar nasıl dayandılar? 14-18 gün nasıl etip nefessiz, susuz, aşsız bu vagonlarla onlar Kırım'ı terk ettiler. Bugün Karadeniz Production Stüdyosu
Мен Кырымым adlı sanalaştırmаны, перформансны hazırladı. Ve bugün bu yerde farklı insanlar geldiler. Lakin bu insanlarını bir acı bugün birleştiriyor. Onların arasında elbette ki sürgünlükке uğrayan insanlar da var. Ve aslında bu facia hiçbir Kur'an'tanı geçmedi ve her bir Kur'an'tağa dokundu desem de olacak. Ve ben birkaç insanlarla şimdi konuşmak istedim. Aslında şunu da aytmak istedim ki bu performansta hem profesyonel aktörler, çalgıcılar, oyun takımları iştirak ettiler. Bununla beraberlikte aveskarlar da. Ve ben elbette ki aslında bu performanska kol tutkan insanlarla konuşmak istedim. Mına Lenora Hanım'ını göreyim. Lenora Hanım Dülber, belli olğanı gibi men Kırımım adlı performansının müelliflerinden biri olmakta. Lenora Hanım, aslında bu performans neyakta? Ну, в первую очередь, наверное, это про разговор с собой, потому что, несмотря на такое большое расстояние между днем выселения, днем насильственного выселения, прошло очень много времени, но потребность говорить об этой боли, потребность плакать об этой боли, она, в общем-то, не прошла. И этот разговор мен Кырымым попробовать ощутить себя частью этого Крыма, попробовать ощутить себя частью этой истории и говорить от лица Крыма, говорить от лица этой истории, говорить от лица этой земли. И задумка как раз в этом и заключалась. Кроме того, это прежде всего, наверное, если брать в целом этот перформанс, это прежде всего разговор об идентичности. Из чего она состоит, что ее наполняет и что является самым главным и важным содержанием этой идентичности. Вот разговор об этом. Главный нюанс в том, что в этом принимает участие и молодое поколение, новое поколение, которое говорит на своем языке. Мына seyirciler arasında bugün hem balacıklar, hem yaş insanlar, hem de esli başlı, hem de sürgünlükünü öz başından geçirgen insanlar bulunalar. Onlar bugün nasıl duyguyan evге kaytmak gerekler? Наверное, утвердиться в тех мыслях, с которыми они пришли, да, что и ощутить себя по-новому, наверное, крымскими татарами. Да, это в первую очередь. Наполниться новыми смыслами по поводу содержания крымско-татарскости. Наверное, об этом. Çok sağ olunuz Lenora Hanım. Ben size şunu aytmak istedim ki bugün bu salonda sürgünlükünü başından geçirgen insanlar da bulunalar ve aman birkaç dakikadan bu performans başlanacak. Ben ise hatırlatam saygılı dostlar, Karadeniz Production Stüdyosu tarafından Men Kırımım adlı sanalaştırma performans sizin dikkatinize takdim edilir. Yakma yakmur esmede yeller, yolda yolcum barım yanım. Yakma yakmur esmede yeller, yolda yolcum barım benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim barım benim. Şu güzeller arasında nazlı yarim var benim. Aman aman yar aman, aman aman
Bağırdım, çağırdım. Kimse eşitmedi. Toprakka engen бар ел, Kıvanç güneşledi gülde. Pısıp, sanki sakınıp konmakta. Ona kimse sevinmey, kimse karşılamay. Kimse yok. Da belgisizlik. Acaba kaydalar ya? Olarını hepsini kaydalarga alıp kettiler ya? Hem hepsini. Ya men bilmek, men duymak gerek edim de. Çiçekler açar. Otlar öse töpеге, күнешке ұмтыла. Мен ise оларның өскенін istемейм. Ya çokraklar, оларның sevimli çokraklары, Bullur suvlu kumuş çokrakları kimni ende içirip kandırır? Kimni? Çünkü men ende hiçbir kimseni kabul et almam. Yatıp töpеге, köklerge bakam. Men daima kökке bakam. Yıldızlar arasında olarның yollarını kıdıram. Lakin yüce menden saklay olarны galiba yazısını. Yoksa meni acaba o kadar dehşetli mi alları? Biraz özüme de ökelenim. Ne için men öyle olarga alıştım ya? Binlerce yıl kimsege alışmay yaşadım. Çünkü ahır sonu herkes kede. Biri kele, o biri kede. Daima öyleydi. Hep kabahat. Şu altın beşikte. O bana tekrarlap ayttı. Sanki olar gerçek benim evlatlarım. Galiba özüme alıştım dep aldatan. Yok, alışmadım. Sevdim. Alçak gönüllü, işkir. O meni sevgenleri, bana sadık olganları için sevdim. Duya edim, bu tınç, baktlı devirler hep gidecek. Bitkenini istemey, hep umut ettim. Lakin olar benim vatanım, Kırımım dep sevdiler. Ve bu sevginen meni erkelep, özlerine daimi bağladı. Güneş kete ve geri kaytay. Olar ise yok. Olar kaytmadı.
Қырымда нефес бадем чечеклерінің толу олғанда, әр сабадағардан бияс орты кыбы думанлар інгенде мені құрыдылар. Диварларым яқынлардаки дағның етегінден алынған ташлардан тізілген, дам ағачларым еллар девамында рызгерларнен сөбетлешкен қарт еменінден япылған. Айлемні әледа хатырлайым. Баба Али, ана Зоре, балалары, үрмелі сачлары берене қадар еткен екі қыз, ве қышта біле яланаяқ чапқалап жүрген оғланчық. Олар мені күлкі, шынлікке, тазе отмек құқысынен, веттан атмастан евел дуа сөзлерінден толдырдылар. Мен оларға ев едім. Амма барлерінің бірінде әршейден ішті. Күнеш енді доға ятқанда соқақ бойы юк машиналары гүрілде башлады. Көпек афырмасы, ағыр чизмаларының адымлары соны сеқапам қақылды. Али ачты он, аскер, қаба, сек біршелер айтты. Зоре балаларыны қыдырып, қычырмаға башлады. Қысчықлар юзычеклеріні диварларыма айланып, ағламаға башладылар. Оғланчық ісе, ось ойынжақны, ағачтан япылған атчығыны табан тақтамның астында сақлады. Оның тітреген пармачықларыны, вет тознен қарышқан көз яшларыны мен әліда қатарлайым. Бір қачдақа ішінде оларыны қувдылар. Соны се қара думан нефес алған юк машиналарға аттылар. Құмшыларыны да, әркесні. Авада зичув, тоз думан, қалабалық ве сон бір кереден ағыр сөкет. Біраздан сон маңа ябанчы адамлар келіп башлады. Олар кілімлеріні алып кеттілер. Оймалы қапыларыны, вепенчелерімнің қапақларыны ұрып сындылар. Диварларымдан евжиярларыны ұзып алдылар. Мен есе кежелері табан тақтымның астындан санки дырыннау сесіні ешіті едім. Еллар кечіп кетті. Дамым ақа, диварларым чатлап кетті. Амма яны сәкенлер менім яраларыма сөзмеділер. Көз яшларыма құлақ асмадылар. Базыда ай толу олғанда көзігіме сүре келе. Веявашчықтан ағлама. Біз қайтырмыз дей. Шының үшін мен беклейім. Кім біле, белкімдір қапам ачылыр, ве оғланчық. Оның башына енді чал түшкендір. Ось ойынчақны табар. Ве шудақасы ел кенеді фысылдар құлағыма. Не айет бошлық бетті. И оның еріне келді Севка. Юртсыз қалған хор миллетім, ғұрбетлікте юресің. Ачылық, хорлық, хасталықтан сүрі-сүрі өлесің. Мезаржылар yorылдылар, женазелер қылынмай, дуа хатым бір яқ тұрсын,
өлген еске алынмай. Бір күн кечсе кімсе білмей, дүнке қабір не ерде. Мезарлықта өлілерні қашқыр сүйрей кімерде. Бұны көріп, жүрек сызлай, етім тенім чымырдей. Бұңа насыл жүрек чыдар, ғыдапланмай, ирімей. Боғарып халық, ақсыз ерде мында өліп бітсін мі? Юртны басқан яғмачылар, көріп байрам етсін ме? Миллет арты ғайып ола, қалды дұшман шерінде. Татар ады тарихлардан, шан шүретсіз сіліне. Gece kunduz ойланғаным, bu zavalға bir çare. Bu acılar aklıma neler ketire. Nefretlenim, gönlüm taşa, gözlerimden yaş gele. Tek bir niyet, kureş yolu, irademe güç vere. Men ant etem. Ант етем. Ант етем. Ant etken izlerinden ketmege. Milletimnin hakkı için canım feda etmege. Vatan nedir? Vatan, Ватан Vatan, vatan. Sonu görülmegen halkımızın sabırı. Sabır. Ватан баба деделерінің Қырымдaki қабыры. Kabır. Vatan, күзде yapraklarda құрған ал тусқанdır. Kandır. Vatan, senin genç gönlünde yuklap yatkan isyandır. Isyandır. Ватан көк байрақларда тарақ тамған нишандыр. Nişan. Vatan, keniş çölümüzde koku saçkan yuvşandır. Vatan, Da öz yurtunda alalmağan akındır. Vatan, bugün ел сызғырған kulbelerde halkındır. Ватан недір деп сұрадым. Susып қалдым. Тілсізсің. Ана тілсіз, ей қардашым. Ватансызсың, илсізсің. Vatan, da düşmanlarga açılmağan sırındır. vatan, da bar sesinin айтылмаған yırındır. Ватанның не olғанны evlat, бір күн аңларсың. Vatan nedir деп сұрсалар, Көңілің ташып ағларсың. Meni endi isinген toprakka sanki beşikке қойғанны hatırlayım. Аляға қартның еллері терек қабығы gibi sert ve berçili, ama bahar güneşi nurları gibi sıcak edi. Bismillah'tan başlap çok ırkazdı. Menim tamırlarım ağırmasın diye toprakka kul koştu. Çeşme suvardı, kandırdı. O seber, dedi bana. Duvaga ıntılgan neler gibi daların uzanı köklerge yetişsin. Yavaş öseydim. İlk yılımda dalımda tek uç yapracık oldu. Alyağanın kızı Leyla erkun kelip ince pıtaklarımны sipadı. Yapracıklarımны okşap ayneni yaraladı. Meni öz bebeği gibi sevip. Öyle etip 5 yıldan son
Дульбер, бияз, гүл-гүлу чечек иле гүлледім. Аляға илк берекетні жейді. Лейля есе мені қайсы татлысына қошып, қомшу арасында дарқатты. Енді баяғы өскен сон, Лейляның оғлы менің сағлам, күветлі даларымның ұжына шығып, «Эгей, бақыңыз, мен минареттен де юксекім» деп қычырайды. Сон аяқларыны сарқып, күнеш байырлар артында сақлағанына бақып отырайды. Оның папучлары кемерде тенімні тырмалайды, ама тырмалаған ерлер ағырмайды. Ағыры не олғанны мен сон білдім. Олар жойылған күні ағырды, епісі жойылды. Эм Аляға, эм оны дайыма мырылдаған апайы, эм Лейляның оғлы. Бар кечті, яз, тамырларым янып, қойып құрғанда, оларны кері қайтма жақларын аңладым. Ама мен сақ қалдым, чүнки күнеш маңа бекле деді. Ве бір күн ола келді. Лейляның оғлы. Saçları çal, elinde tayағы. Yüzü buruşken ama benim için o aynı şu balaydı. Tayağına yaslanıp yanıma geldi. Kevdimi kucakladı ve yanağının sert kabığıma yapışıp ağladı. Son cebimden bir avuç badem çıkardı. Bu anamdan. Biz surgun etilgen yerde, anamның mezarı yanında ösken terekten koparıp aldım. Son tız çöküp, olarını menim kart tamırlarım yanına toprakka saçtı. Az barımda badem da terek babam saçtı olsun de anayın seni kim kargadı evladın bahtsız olsun de anayım beni kim kargadı bu horluğunu ketsin de doğan yerim bağ bahçalık em su başı anayım kayalardan akan sular gözümün yaşı anayım hayalar
Озымның яшы анайым. Ярым аданың авасы дайыма айыры. Тек Қырымға хас олған қоқыларнен толқмақта. Бар сабасында дениз тұзының қоқылары, чөл юшанынен ве күнешнің нұрларындан ісінген sıcak топырақның қоқыларынен қарыша. Ama o sabahın kokuları digər, rahatsız. Sönü yatkan ateşinin kokusu gibi ahu edi. Олар таң атқанда келділер. Ябанжылар, сердцеслері кескін пычақ кебі тыншылықны ярды. Мен афырдым. Зінжірімні үзмеге тырыштым. Уылдап чағырдым. Сайыплерім қапыда тұрмақты. Ана küçük Ahmet oğlunu bağrına basa, baba büyük kızını kolundan tuta. Ağlaylar. Men onlarının öyle ağlağanını hiç de işitmedim. Son onlarını azbardan quvmağa başladılar. Men birden atılıp zincirімні yırttım. Ятның бірісі маңа қычырып ұрajak oldu. Küçük Ahmet, тимеңіз көпекке деп маңа чапты. Бабасы ятның янына барып, ал көпекні өзіңе, о ақыллы айван деді. Маңа сенің көпегің керекмей. Davran оге деп жевапланды ябанчы. Küçük Ahmet meni көріп, ağladı ve anasına sarıldı. Son onlarını машинаға отыртып алып кеттілер. Мен dayanamay оларның артından çaptım. Uzun tozlu yol, dağlar, bahçalar, bitmegen yol gibi көрінді. Pancalarım kanamağa başladı. Ama men kulak asmadım çünkü onlarga yakınlaşkanımды duya edim. Galiba taptım. Tanış olmagan bir yer. Demir ve komur kokusu burnunu yırta. İnsanlar sankim dersin, tufandan korkan koylar gibi bir yerde oturalar. Men onlarının ayaklarının arasından keçip, iteşip, ahır sonu sahiplerimni taptım. Küçük Ahmet, meni kucaklap, başını yüngüme saklap, ne için geldin dep soradı. Bilmeyim. Ama anda onların yanında olmam gerekligine emin edim. Son vagonlarının kapısı açıldı. Sahiplerini o anda iterip
қудылар. Мен де оларның артынан чаптым. Амма бірсінің сасық чызмасы ол құветінен ян башыма ұрды. Ve men yıkıldım. 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 Esime gelgende olar endi yok ediler. Çaresizlikten evge qayttım. Çok vakit geçti. Ama men bekleyeyim. Men kart, sadık köpek. Pancalarım sıdırılgan. Yünglerim ağarıp top dökülmekte. Ama men bekleyeyim. 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 Yavaş, sedasız yürekten, ellerden, dua sözleri sine köklerge. Parmaklar arasından tağdır ipleri toplarga aylanıp saya kunlerini. Yun tokam, kaderinin örneklerini orem. Kopçagım aylanıp zamanlarga ene, nesiller ruhunu sakladım iplikte, hatırlayım sizni er bir ipçik ile. Men sizni ozgardım. Kopçak inley, yalvardım, kaytmakны tanırım nasip eyle. Kopçagım tirilir tek sıcak ellerde. Men sizni kıdıram boş, suvuk evlerde. Üzülgen yer gibi, iprangan iplerim, ormelerini söküp hep sizni bekleyim. Yani örnegimnin er bir tuyumine, siznen görüşmek umidi örülgen.
Мен хатырлайым оларны. Сеслеріні хатырлайым. Қыз утана марамасынен юзіні орте. Ләкин егітнің көзлерінде парылдаған севгі атешы шуназик манияны яқып, яресінің тебесімене енгіл бір ис қалдыра. Да сонра шаматалы худалар сұрусы оларны озғара. Менім нағмелерім күлкі шәнлікнен қарышып, сербест хушлар кібі көкке көтерілі. Оларның севгісінің ақ седасыны дарқады. Оларның шуяны аятында янларында едім. Ерім сады еді, ама пек мұйым. Чүнкі мен ади бір ішя дегілім. Мен оларның неше нефеслері, ашқларының нағмесі, оларның юлдашы едім. Балачықлары доғғанда сесім ғур құветлі янғырады. Веда айрылық сәтте сустым. Оларның көздяшыны тенімде сақладым. Олар үшін түркі едім, ань хатыра веттеселі олдым. Ят инсанлар сеслерінің сабасында әрші денішті. Бүгін ведунымны тұтып алып, сүкінетке бірақтылар мені. Бұ сесізлік, іч енгілік дегіл. О, әрбір телеме, әрбір ань басқан, кімсе ішітмегенде ағлатқан ағыры ве ағырлық. Беклейім. Озымның үшін дегіл, о өвелкілер үшін беклейім. Йыллар девамында ипранған тотланған теллерімде тебесімлеріні, самимиліклеріні, мераметліклеріні сақладым. Мен хатырлайым оларны. Сеслеріні хатырлайым. Әр шей, әр вақыт олғаны кібі еді. Мені адетінже қапының ғычылдысы уятты. О, Ришат деде чешмеге таба кетті. Шымды абдест алып, саба намазыны қылacak. Сон есе саба қавесінің вақты келе. Шымды этрафтаки evlerden қаве қоқысы çıkıp başlayacak ve erте бар ағасына қарышып, acayip Қырым kokusunu yaratacak. Etraftaki halk için kahve o tek lezzetli içimlik değil. O adet, o masa başındaki laflar, duygular, kokular. Қырым halkının tek sabası değil. Her bir tedbiri kahvenin başlana ve kahvenin yekünlene. Ağlasalar da, külseler de kahve içerler. Demek cezveler daima elden düşmey, çalışalar. Men ise Rişat dedenin sıcak ellerine erkun kovanam.
Шымды достум дегирмен менім үшін қавені чекер, Верешат деде, оны татлы чешме суына қошып, içimде пышырыр, ажайып көпіклі қавені. Қапы қақылды. Сон аяқнен ачылған кыбы диварға барып бұрылды. Қаба сеслер қалабалық Решат деденің таныш адымлары. Эпсі қарышты, весон бір кереден тынды. İçimде қаве, су, ама мен ойлы де қалдым, сөне ятқан очақның янында. Бір қачдыққа içinde бошалған evде. Өз вазифесіні сонуна же бечермеген чезве. Башқалары келді. Қавелі суны төкіп, суық қолларында мені ояққа, бұяққа айландырдылар. Ләкин не олғанымны ойлады, аңламадылар. Оның үшін ешбір кере менде қаве башқа пышырылмеді. Ама мен бір саба бірінші уянам. Верешат дедені беклейм. Оның sıcak қоллары sıcағыны да сақлайдыр деп ышанам ве беклейм. Рухие, қызым! Рухие, қызым, қайдасың?
Siz benim kızımni ko'rmadingizmi? Siz benim kızımni ko'rmadingizmi? O bilasizmi? Güzel bir kızcık, sarışın. Siz benim kızımni ko'rmadingizmi yoksa? O bir dakika bir yerde turolmay, daima chapqalay, sekiriye. Bar sabalarının birinde men onu bala bahçesine alıp kettim. Ve cepçigine bir avuç ceviz ve alma korusunu koydum. Ah, eğer de evvelden bilgen olsaydım, eğer de bilgen olsaydım, siz benim kızımni ko'rmadingiz mı? Benim kızımni ko'rmadingiz mı? Siz anamni ko'rmadingiz mi? Anamni ko'rmadingiz mi? Siz anamni ko'rmadingiz mi? Anam, qaydasın? Benim dünyada en gül beren açığım bir tanem. Çiçekleyen teri, başında yavruğu. Aynı böyle yavruğ anamalarını ikimizge de bir türlü tekti. Ben anamın sesinden tanırım. Bu bana ananın bakan gözleri gibi. Sıcak ve mulayim. Onun elleri daim ötmek kokuydu. Anacığım, bu men senin Ruhiye. Dışarıda o kadar şamata çıkanda. Anda bir kimseler o kuru paklamanda kanda edince anam. Biz ballar hepimiz bir korktuk vakit. Zoya abdeysi pencereye bakıp bizlerini yoğallarla ordup dinç oturmağa rica etti. Son etraf döndü. Ve ben anamını bekleyip başladım. Ama o gelmedi. Sıcaktı. Ceviz ve alma kurusunu getirmedi. Başımdaki yavruğumunu düzeltip uzunluğa çıkıp kucaklamadı. Kızım, Ruhiyem kaydasın kızım? Ruhiyem, benim güzel kızım, benim bir tanem. Gözümün o günde Ruhiyem azbarımızdaki alma tereginden düşken çiçeklerini avuçuna cıyıp tepege attı. Koyke, güneşke bakıp aylana. Vetemiz yangıravuk sesiyle çiçekler yağmuru dep şakıldap gele. Son yanıma gele ve boynuma sarıla. Ah benim kızım, kaydasın, kaydalardansın benim kızım. Çiçek yağmurunu hatırlayayım. Başımdaki yavruğunu düzeltip durgan anamın nazik kollarını gibi nazik çiçekler. Yaprakçıklar uçup, sekigecinden sakınıp nefesini tutam. Ben onları tepege atkanda, onlar etrafımda küçücük beyaz köpekler gibi ayranıp uçardılar. Anam kulüpteydi. Sanki almatırgı beni pek seviyor ve onun için başta bana çiçeklerini hediye etti. Son almalarını bağışlıyor. Gözlerine yanıp cebimden alma kurusunu arıyorum. Ama cebimde bir şey yok. Kaydılardasın anacığım. Kim beni ellerden tutup aylandırır beni? Yapluğumlu kim baylar? Kaydasın anacığım. Anam. Ruhiye kızım. Benim Ruhiyem dünyaya kuzde geldi. Mola aynı şu konu çağırıldı. Bebecik onun kucağında yuhladı. Mola kulağına 3 kere Ruhiyem degende bebecik o adını kabul etken gibi gülümseredi. Kızım, kaydasın? Ruhiyem, kızım kaydasın sen? Zoya yaptı. Arabaya
Menden ismi dedi. Bizni çok vakit devamında bir yerge alıp gittiler. Hepimiz analarına çağırıp ağladık. Zoyap dedi ağladı. Son bizni ecnebi bir yerge getirdiler. Bir kapım kara otmek verdiler. Son duamını tutup aldılar. Yavruğumunu da alacak olsa da men şamata koparıp vermedim. Etraftakiler anlaşmaz. Yaptı laf etti. Bana onlar Raya adını taktılar. Raya. Ne kadar huzur. Tez söz. Anacığım, men bundan korkam. Bundaki demalar hara. Bunda kimse gülmey. Azbarda bir direk var. O da Kur'an. Anam, alma direge beni başka sevmiyor yoksa men ne kalbat işledim anam. Kaydasın. Ruhiyem. Men seni taparım. Eşitesin mi? Men taparım seni kızım. Ruhiye, men seni taparım. Anacığım, anam, men bekleyeyim seni. Sen alırsın beni bundan men Ruhiye, Raya değil. Ruhiye, men senin Ruhiye. Anam, anam, anam. Anamını görmediniz mi? Anamını görmediniz mi? Anamını mı görmediniz mi? Men anamın bir kız edim, bahtsız oldum. Men anamın bir kız edim, bahtsız oldum. Açılmamış gonca gül edim, sarardım, soldum. Açılmamış gonca gül edim, sarardım, soldum. Yanarsın anam, yanarsın babam, yandığın var mı? Yanarsın anam, yanarsın babam, yandığın var mı? Menden de gayrı ah anacığım, evladın var mı? Menden de gayrı ah anacığım,
Су Юже Таңрының мұқаддес бақшышы оларақ қабыл еленген. Ұзақ заманларда мені таштан ойдылар. Теренліклерімден шығарылған сулар дайыма дуа сөзлері ile алынды. Атта ерде семаның аксы бар деп, мені құм таштан ясап, далға ве йылдызлар ile безеттілер. Олар мені чешме деп адландырды. Ренклі яулықлы қадынлар маңа келіп бардақларыны толдырған. Еркеклер ағыр іштен сон сусызлығыны қандырды. Баллар янымда шеңлені бір-бірінің үстіне салқын су сачыратып ойнайды. Адет үзре, ташларымның үстіне отырып, ер хазине олса, су оның жаныдыр айтайды қартлар. Ве сон қошайдылар. Су әршені хатырлай. Амма күнлерінің бірінде олар епсі. Қадынлар, еркеклер, баллар епсі маф олды. Недір яу? İnsanlar susuz yaşap olamaydı. Енді кімлер үшін мен зейінімні сақлайжам. Қадынларының ашық майраат субетлеріні, еліндегі гүгімлерінің теміз сесіні, бала күлкісіні, қартларының икметлі лафларыны. Йыллар ақып кетті. Бұғықсыз қалған топырақның жаны юрегі олған суларымны енді ятлар içe. İçe ve su acı деп şikayet edeler. Олар білмей, су дегіл, көз яшларымны içeler. Çünkü insanlar unutsa bile, su her şeyini hatırında tuta. Маңа Алланың evi dediler.
Nice taqdirler, vakialar, duygularının şadı oldum. Kapımdan kirgenler, çeşit dertlerini derman, kasevetlerini teselli kıdırdı. Lakin her bir iz duygu samimi ve gerçek edi. Men böyle hakikat, sevgi, sadıklıkka alıştım. Sabah namazından yatsı namazına kadar men hiçbir vakit yalnız olmadım. İnsanlar hem bakıtlı, hem de kederli dakikalarında bana geledi. Yalnızlık ne olganını hiç de bilmedim. Ama günlerinin birinde her şey denişti. Ezan sesi kesildi. Başta pencerelerimni tahtalarına mıhlap koydular. Kapımni kilitlediler. Birkaç günden hücur, yat insanlar kelip içime kutularını taşımağa başladı. O günden divarlarımda hiç kimse namaz kılmadı. Bir gün yer sarsıldı. Taşlarım inledi. Yatlar minaremni yıktı. Ağırga dayandım. Lakin bir düşünce hep rahatsızlaydı beni. Minarem yok. Halkım gelse nasıl olar Allah'ın evine davet edilecek? Günlerinin birinde minare taşlarını ve yanımdaki mezarlıkның baş taşlarını toplap alıp gittiler. Olarını ayak astına toşup özlerine yollar yaptılar. Meni ise ambarga çevirdiler. O dakikadan sanki karanlık boşlukka battım. Lakin kimerde o karanlıkны yarıp, sanki ezan sesi koklerge intila edi umut şavlesi. Bir dakika bile men beklemekten vazgeçmedim. Çünkü men Allah'ın evi. Deniz yıl-yıldan ziyadece tuzlana. Benim koz yaşımdan değil mi acaba? Men ise hep olarını bekleyeyim. Ve belki bütün ömür bekleyeceğim. Altın beşik değil, dua okusan, ağrın sakinleşe. Onun için menden de dua etip başladım. Ve yıldızlardan tek onların kaytmasını sorayım. Belki onlar beni unutmadı. Çünkü güneş ve ayının çoktan çok dönemi evvelsi onların sevimli insanları benim vücudumda, benim toprağımda kaldı. Ve belki benim yazım onlarını daima beklemek. Çünkü tek onlar beni, ah benim vatanım, ah benim Kırım'ım dep sevdi. Ve şu sevginin beni erkelep, özlerine daimi bağladı.
Aluştadan esken yeler yüzüme vurdu. Balalıktan özken yeler gözüme tuştu. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Bahçalarının meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyalmadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Bala çağa vatanım dep göz yaşını töker. Kartlarımız elince ayıp dualar eder. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum ey güzel korum. Geze geze doyalmadım, er yerleri kuralmadım. Vatanına hasret oldum ey güzel korum. Төккен көз яшларымыз тамчы-тамчыға қошылып өзенлерге чевірілді. Бізге ватанымыздың адын айтмаға ясақ еттілер. Амма Қырымны хаял етмеге кімсе ясақ етіп оламады. Біз ана топрағымызны ұмытармыз деп белегенлер. Хаялымызны күчіну білмеділер. Арзу бізге халк түркілеріні ерлады. Ана тіліні сақлады. Ачлық, хасталық, өлімден құтарды. Бұ хаял, бұ арзу yıl-yıldan bizni daha күчленdirdi ve milletке çevirdi. Ve şu millet qaytacağına emin edi. Çünkü anda, Kırım'da dedemnin kurgan evi, babam saçkan badem teregi, anamның bullur suvlı çeşmesi, sazның unutulmaz nağmeleri. Yarım asır devamında öz evlatlarını beklegen bizim ana toprağımız kaldı.
Фатма Асанова, Луиза Усин, Гульнара Планджиева, Эльдар Джелилов, Лемара Джелилова, Алим Аблаев, Мира Горбатюк, Арсен Бекиров, Эльвина Юлдашева, Алиме Ариф, Ясмина Аракаева, Майе Анафьева ве Йылдызлар ансамбле, Севиля Халилова ве Нефес ансамбле, Лиля Ибрамова ве Истидат ансамбля, Зарина Зенединова, Алим Куртмеметов, Абибула Усиин, Сейджилил Умеров, Асан Белялов, Муэли Флер, Сиаре Кокче, Ленора Дульбе, Мавеля Халил, Лиля Буджурова, Алим Аблаев, Техники Тахам, Руслан Файзрахманов, Ленара Осман, Эдем Асанов, Кемал Усинов, Эмирамет Умеров, Рушен Патель, Аркадаш Генч, Караденис Продакшн студиясының баш мудиры Эльзара Ислямова, мудир муавини Лиля Буджурова. Караденис Продакшн студиясы сүргүнлүк курбанларынын катарасына багышланган акшамдын кечирүүлөрүндө жардам эткенлерге миннетдарлыгын билдирет. Сарабус этнокомплексынын жол башчысы Мудесет Джилялов, Ханум гүзеллик салонлар агыларынын жол башчысы Элина Абдураимова, Крымская металлургическая компания шеркетинин жол башчысы Амет Асанов, Мэри Берри хавеханелер агыларынын жол башчысы Артур Джетере, Кырым хавесы шеркетинин жол башчысы Диляра Якубова, Рентал компания Сарафа. Yeah.
Неожиданно. Сауыныз. Эркезге чох сағылыңыз. Мы просто попытались на всем известный этот день взглянуть с несколько иной стороны, представить, какие мысли были у дома, которые оставили его хозяева, представить, что чувствовал Хаве, навсегда оставшись остывшим. Надеюсь, ваши сердца никогда не останутся остывшими. Это была наша главная цель. Эркезге чох сағылыңыз.